Na borilište 2, molim da se pripremi bodom broj 42, Marina Matijaš Lotus i Roka Puljak, Tigar Karlovac. Marina Matijaš, Roka Puljak, borilište broj 2, molim biti spremni za borbu po prozivanju. Etapi 1, Jan Grebenar, Ivano Čelić. Jan Grebenar, Hus Osijek, borba broj 36, etapi 1. Štitnici za laktove.